Hello guys, nongeye kubaramutsa. Ubu tugiye kuri tutorial yacu ya kabiri ijyanye no guprograma computer cyangwa kutubwira mudasobwa ibyo igomba gukora. Iyo tugiye guprograma computer dukeneye ibyo bita code editor. Code editor ni ukuvuga ni ahantu hadufasha kwandika amakode. Nanagerageje kudownloadinga Notepad++ ariyo dukoresha mu kwandika amakode mu gihe cy'intango, ariko reka ndabereka ukuntu umuntu ayibona. Ugenda kuri Google, ngaca nangerageza kwandika Notepad++. Ngira gutya, hano hariyo release igezweho ni release 782, akaba nshonda. Computer yanjye ifite ni 64 gigabytes, ni ukuvuga 64 bit computer niyo mfite, ni 64 bit computer. Ngaca nshonda hano kuri installer, nkashonda hano installer computer yanjye kuko nubwo ni ukuvuga yes. Ngaca mpitamo Icyongereza kubera ko nabonye ko abantu benshi bagerageza hari icyo bumva gusumba ikirimi cya hano. Next and then agree, next. Ngaca ngira create shortcut on the desktop, install. Hano no kubera yuko hano hasanzwe bisakunda yugara hano gatoya, ubu nagira next guhita bikunda. Basi ubwo no kuvuga hano no kuvuga namaze kudownloadinga ino Notepad++. Ni ukuvuga rero Notepad++ tumaze kwigira hano, ubu tugiye kwandika ururimi rwacu rwa mbere rwa computer. Muri ready? Yes. Ubu tugiye kwandika ururimi rwacu rwa mbere. Ururimi ngiye kwandika tugiye kubwita murakaza neza. Class murakaza, cyangwa class ikaze. Ikaze nubwo ndabaye karibu. So iyo twanditse hano ntabwo mukeneye kumenya ikintu kimwe hano mu bintu ngiye gukora, turaza kubisobanura mu video akurikira. Igihambaye gusa ubu ni ukugira turabe ukuntu noneho umuntu araninga amakode. Ni ukuvuga hano ngiye kucyandika public static void main on the string x. Mu by'ukuri ubu ntabwo yaragira ko mumenye ibyo ndimo ndakora. Muri video zikurikira turaza kubibona uko kira parti yose igenda isobanura. Kandi makorade hano ndandika hano ijambo system.out.println. Ngiye kubwira computer ndategetse igomba kuba mpera ikaze. Karibu kuri ino Java tutorial. Kuri Java tutorials bivuga nicyo ntegetse computer ko igomba kubabwira. Hano gatoya muri language ndashaka yuko ino code editor menya ko ndikundandika mu program muri Java. Ndibaza yuko tumaze kugera gutyo, so tuhita tugenda kubika ibyo twanditse, kubibika cyangwa gusevinga. Ni ukuvuga nshaka kurondera folder ndabikamo. Ngiye kubika muri folder je nashatse. Ushobora kubika muri folder iyo yose ushaka, ariko hano nahisemo ko je bwite ndabyandika ibintu nzoza nkora hano muri tutorial, nzoza ndabika muri Java tutorials. Ni ukuvuga niho ndabika. Ubwo no kuvuga ngiye kubika izina risa n'iryo
n'irya class ikaze dot java, ngaca ngira save. Ya ikaze dot java save namaze kubigira, ni ukuvuga ko namaze gusevinga ino porogaramu, nsigaje no kugenda kuri computer kuyibwira ati gutranslata ubwo nuvuga tugiye kuri cmd nakuye twabigeze kare, tugaje tubona harino command prompt ubwo ngiye kwiyaranja ngende hariya nabitse porogaramu yanjye, ngire cd n'utuburungu tubiri nsubira inyuma, cd utudomo tubiri subira inyuma. ko noneho hano gaca ngerageza kwandika dir cyituma menya dir, gaca enter kinyereka ama folders n'ama files ari muri C drive. Ni ukuvuga noneho ndimo ndarondera ino folder yitwa Java tutorials, ko noneho nagira cd Java, lakini nagira tab irahita yandika ijambo ryose Java tutorials, ubwo nshonda enter. Ko noneho nagira dir kandi ubwo ndabona noneho ama folders yanjye yose ari muri Java tutorials cyangwa ama files. Hano muri Java tutorials folder hari ino porogaramu yitwa ikaze.java, niyo nshaka kubwira compiler nko mubyibuka muri video yacu ya mbere. Compiler bisobanura umutranslator, compiler n'umutranslator dutranslatora ururimi rwacu, ururimi twebwe abantu twumva ikarusha muri computer yumva. Ni ukuvuga ivana muri runo rurimi ikaze mbega ka public static void main, ni urabona ko ururimi rujya kwegerana n'urwo dushobora kumva. Rero indani muri computer ifite ubundi buryo ibyumva. Rero kugira compiler dukeneye umutranslator wacu aza gutranslata avana muri rurimi rwacu ashira muri mu computer. Ni ukuvuga hano rero niho tugiye kugira java c ikaze.java. naba tutakoze amakosa mu kwandika porogaramu yacu, no compiler cyangwa se translator agomba kumva ibyo twashatse kuvuga. Ubwo nashonda enter, ni ukuvuga yuko ni ukuvuga hano umutranslator wacu arangije gutranslata avana mu rurimi rwacu arushira mu rurimi rwa computer. So ni ukuvuga rero reka noneho mbwire computer ntange amategeko ko compiler yamaze gutranslata, hagisigaje guhereza order computer cyangwa mudasobwa ati duhereza ibyo twakubikije cyangwa ati kora bimwe twakubwiye. Kubigira no twandika java space ikaze, vuga java space ikaze, nashonda enter. Raba twa computer biduhaye ko tutegetse kutubwira yuko igomba kwandika karibu kuri ino Java tutorials. Ni ukuvuga kanaga ga porogaramu gato cyane gose nanisabye computer kugira itubwire ati karibu. So mu ijambo rimwe rero ubu muraranze porogaramu yanyu ya mbere, congratulations, ndabwo porogaramu yacu ya mbere iraranze dukoresheje ururimi bita Java hamwe na code editor yitwa Notepad++. Tugiye kura amandi mavideo akurikira, turabe noneho ukira parti yose y'amakode igenda isobanura nuko bandika amakode. Ubu nibyo tugiye gutangura mu yindi video ikurikira. Nkuko nabibasabye, ubwo ni byiza mugire subscribe kugira video izirabashyikira muzaramenya ko hageze video nshasha. Murakoze, ubwo turi kumwe ku yindi video. Bye Nagasaka.